Ka jingbom yo kam yo jam ki samla ka dega jing e ka ba ka ni ka pating menta ka yakendu. Henry ka sokor dot pat jong ka ni ka jing e ka dega jingbom lar ka jonga jong pi kum ki nong shong shnong. Ya ka nila ong da UMDC ka war central uma jam sha prang po tam ha ka youth workshop program bala pelong da ka sok ka mission village dorbar lingba ka jingkershan ka office u deputy commissioner planning West Giant Hills district hapo ka chief minister's youth development scheme jong usnam arjar arpulai arjar arpusau. Ya ka ni ka workshop basisngi bala pelong ha community hall ka shnong ha ka pratrik nailar ha ka jingdon lang ka secretary Meghalaya International Chambers of Commerce ka kong di Khongla bat ka riu shampang ka kong SD Shila ka badai ka district tourism officer West Giant Hills district. Haba beteng ya ka jingkeren uma jam sha prang uloong omla ban len ha kini kisngi bon ba na ki samla ha ka jela ki ha ban mat ik jingjin jar jo ka jingkerdu kam kerdu jam bat bon ru na ki samla ki bala pendap ki kedan bat lan puli ba per ki ha ban shong klem kam klem jam haba ban ram uma po tam uloong omla pat ban len badang bon ki kam ki jam bala ha ban wan tre da ki bar jela bar ka daw ko long bon na ki samla ka jela ki dang le rai ban tre ki kam ki ba khampo namar ba ki don ka jing sngo ba ka kerdan ka ba ki puli kam ya hap shu iki kam barit barya henry kim perkhan bada ka batre ye ki kam rit kam ria kalong ka woi na kilat ban ai kam ye ki bakin la ban yeng halai ki jong ki jan uma po tam ula kentu ru iki khun samla balong ki bastur bat don ka mensi menteri hakino ki jat kam ki bala ban kin tiu ye ki ha ka yo kam yo jam bat ka ban long ru kalat ban khanglat iki mender ki bathmu ban wanrung sha ka jela. Ya ka jingalang la penyai da chairman ma VL Gado bala yo ka jingkren lingkot na wahesh nong ma PS Suchen kumju ki kintien kublei na uma M Manar General Secretary. Hadien ka jingalang ka riu shampang ka kong SD Shila District Tourism Officer West Giant Hills District kala batai benya ek samla halor ka kam jungo kai perthei bat kilat yo kam yo jam ban yeng halaki jan. Unemployment is a problem jong ka generation ka bangi gidan ka jing pom yakam yo jam ka de ka jing e ka ba ka pateng ka bangi em ka yakendo hanre ka issue lene ka so kordot pat jong ka problem unemployment ka de ka unemployability lene ka jing bom larkam ka jing ka dukam lu jam ka de ka jing e hanre ka so kordot jong kata ka jing pat ka de unemployability ne kata ka jing bom larkam ka jong nga ka jong pi kum ki nong shong shnong te ki ba kum ki ne ki program le se ki reflect shata kum no ban pelong yang nga ba de ki ba larkam khnang mangila ya ka ban ya compete ne ban ya kon ha ka ne ka porthei ka ban yim menta dem danga ba pi ngilong ki ba larkam dalai te ruya nakatagadaw ka government ka sarkar ka permi ya kini ki skills training ki ba punjat ki ba rukam kene kalang ban pelong ngi ki ba tebit ban pelong ngi ki balarkam khnang bala shara sisngi nginom shani athan tang ha ga jing isen e jong ki wepan kumbang ngi ju jatu khana ngi laki rurang ba ha ga por jong ki rurang ba class 6 class 7 ki wanwat la ngi pi banai kam banai jam handai mentapat ka we ka kam shipa hajar mut kinong apply kapor barang tre po ada siang ngakan mau ngalade ban kondok ya gawe ka training na kapunta kini ki mid level health provider kini ki NOS ki patre kini sub center ar pusan teli ki pos si hajar mut kata kapor i kondok ya ka interview nak pada juki din ayo no kata kadai ka jiya bangin na makmilantihi ya ki kam sarkar kini ki si kadai ka jing post leo kaseo kaban simpor atau kata pakan urlong na kata kadaw employability dan kata skills development na benta jeng pi kalong kam hadu kata kapenta kapalai pat kalong na kapenta jeng pi to kiladon kilat kilanti na kalyang jeng sarkar kilat training ijiharap bay pisa kasnong so mission kapersyang na kapenta banyarap pi banyalan nanti pi bapin poy sita bapin yo ya kita kilat kilanti de lasar sifat anda pila day yang akan pendek sibu yang gilat jing training iban pelong pi ki balong employable
ban belong pi ki belong skillful kabarang tampat yang apa de pi kata belong ba ngim dei pat ban sngol arai ban trai ya kana kono kam haka interview ke ba shwa bangali kuliah po Tata Institute of Social Sciences haka tu por ki kadang hempa kana kajing ya khun ya ka ban khanglat ya kana influx na kata kajing ban rung kertep jong ki mandari Siapa kari kasih bayi kejangan kajang pi. Kajang akun yang ayat itu puak kadang tenempa. Deki keli yang anda kajing keli. Bagi orang bang haban justify pat yang ansa jangan ban ada orang hoy nak kersan yang ayat biru ngahaban orang justify yang kata nak emang kersan lu ngahaban justify kan. Ki orang ngapi pi kersan yang ya ayat pi apa makalaya. Sebab jangan kalau ki no sir. I don't support ILP. Haban justify balai bang orang support. Kadang kalau orang ki bahkan kajing i jangan hi, awai ILP kadai mekanisme kabala banyada namar labun pelap nongway bawan rong bawan mi bom itu ithau shu hanrai orang ki ka real solution hi naga bangka ka influx problem hapo ka jelam akliya jingi kadai tang lada ki traishnam ki trari ki tremulok ki kun samna kimle rai banyak pun hakayo. Ladangim na rai ban rong hapo jong kayo. Ini akon ki kine nakapasok kinmi. Balai ki dekharan napo Bihar napo Uttar Pradesh ki wan sene. Kada balong kide ki sir lapalang ki yang i badan ujangnya ujat hang. Hanga hapi ujangnya ujat hang rong bak hang imtre ban bam. Andai nak tahu jong sir lapalang sepore korban ujangnya ujat hang ulong basigim adu kata-kata. Ujangnya ujat hang ban su juti, ujangnya ujat hang ban kapsnyo, ujangnya ujat hang ban leitam tinjot, ujangnya ujat hang ban tray kikam kikam ban site dala, ban site ban kena ban kumta terter. Kide ki baktang nak kumta jing kitrari tremlok bangi ngitre ki. Handai nak kumta jing kide kide kaspa ba nak ini. Perkat ada sisin dak spamut ki trani trandok ki kapsnyo habibi namun hakasi sini dah hajar kabisa katoy syabar jang kacela kacani jinal dangi don ki samla ki bomlarang pantre yang kam kapsnyo kapisa kan sa hapo kari jangi dah kato kan sarkulet bangin rius pahi handai namar ba kapisa katoy syabar kacela jing kan terkhong unang wayo ya barkit syaka ki khon ki jonghu uplay school bukan sang sekolah lagi dah kaspa kapsnyo nang ne uya kun engineer kun doktor itu ki khar bihari khar Uttar Pradesh kata kada ki shisha kan ong ye phi pelok samla niya ye makene ke si hakaba kanam desho ye phi ba phi phin ong ngandang jit ya kan ne ngantre ya kan ne ngan sai em pitang shong ung ta philap bot artat makene ke si na kata long ki bachelor ID rade wal le rai ada kadai ke barit ru wal le rai ada ke bakrau ru batolong ru ki baya isya Isamla ki jangi ki kham sutnat pandre ki kam ki kham long standard panyo ya karyam babai panyo ban atak helader ang tateng teng la dalam ni trero hakimi pan ki jaga ki baai balai ngiru bun hagasisnem tip kano sienshu khat pagi tiga sistem to semua baya la mu awai eji meji mi mu wai liam le dot kata to kami ki jinglong i tradi ki ya sya akam kebab idon trehok presmat treminal anda kira biang kira long settle hak career ga jongpi hang ta ki pat pin sayo on decide ala de ya de kabenta ka khadu syabang an syang bakata kalong ka jingkentu langba jong negasi ya ki bor jong ka sarkar omdei tang bathi pin yarap oi is ai ga jingro na kamta ki skills development ki training program ki bathi pila ai Renga seru ban ong bakal dei bha ba por bakal sarkar dan perkhat ro gumlo ban penyo ya ka yau ane ka platform ka biang na ka mentai pun samla bakin perform ya de menta PI ya ka training ban ringap handrei da ki pheu bitor ki ngap jeni ki susa put hajrong duli myo yo chino ban penjai ki nangta ha su jai ana lawan Mungkin yo, pasna bamti, pasna sabon,
dan hiyo. Kayaw kalau berangkam ado kata-kata lain adalah menong marketing linkage ke link na kabenta ki konsamla sige ba anda kilawan kin perform bat berkinyo ya kayo bandi bandit ya kitu kimar mo kimata kiba kilayo chikai bat kilam punya yo ki lamda komta tan man toy halai training komputer yo kuna manta dan yo sebelum ya kapor arsan nasnem belum bisa jong pikpa dengan tentu ya ki bos akar ki madam dan ongnen semua ya raplem nakabentaban penyar ya ka skills development initiative yang government dak ba penyar ya ka marketing linkage ya ki konsamla madi kina biro pa apo ajang kare ki chini jadi menong ki basulur mentali le na yang ka government ni yarab yati ba pin set up yati hostel joki an ni ai ka subsidy ka ganam la ban promise ka ta 70 ke 80% sama minimum at 50% kadang ka problem kin yet na po ka central government. So I think they're changing a few things. But then kadang ka subsidy. Nakasipo lang in sa yarap yapi. Lailak siteng ditang nangi tourism. Nin yarap siwe ka loan jong fee. Ni I training hiru. Ba ni I training kumno fin shed. Ni I training in hospitality. Kumno fin penyat. Fin koi. Fin bit yang Jakarta jong fee. Hakajur kapon ni I training ha district but ha Shillong. But sa kuwi belum important in register ya pihaka department how have jumi. So ki brave ki buwan kai shani ki no iken ba ki don kini ki hostels ki guest houses bala itu ke government. Kata di ke jingira ko bakang tang mapiyo menta. Baru si kata kam judan kata ka long collective app hakaban im betang ki Jakarta badi ki tourism related activities. Mentang ila ben monitor mani kawai ka guest house, kawai ka homestay. Ni that is tau time app ni don ani I training hiru ya ki punya guest house. So kata kawai ka bani dia. Another thing is nila train ya ki way between de tang ki Jakarta what ya ki badan dukan bambu ni I free training. Limbaga skills but limbaga IHM badi institute jumi. So pila I kerteng menang dengan request ya kinong penyai ni. Sa I kerteng yang ki bertre ban training. Hasilong na ni ajwai. Ki training skilong free kinsa yo certificate. And ki duration kalong ki don ki balai ni. Ki don ki ba south yo, ki don ki ba krati yo, ki don ki trainings. Sama habarok ni ki training kinsa yo ka certificate. Malay ki don kam ka certificate. Namar at least if you apply kanu ka jingyarap. Tingnan nung ipi klem ka jingyarap, klem ka taga loan pinamla banle. And hindi ban milanti haba kikimi pa kelapan kuliah bapin again penjenjar pada kikimi pa. Hindi ban loan ban long ibasulor kikna sama jumi. I see youth as the power jong ka region ni. Someday it is not something that is going to pull us down and break and yaram ini syakmat mukari. But if you don't give me a very strong youth and well trained and equipped. Now our Prime Minister Upa challenge to China. We'll try to do all the manufacturing, all the small kini kam berit beria mangin yo mangi like na do iba assemble ye phones. Bale because we have to challenge ye China. Bale kumno kyo gari China. Unta Dira kita nabarwa iba badan kamha. Yes, nasu thok balong marketing and all this. It's beyond mo bale individually. Nri kawai ngalak pa ngawat mentani ka jinna kalong dadu kinong thanjing mumla. Undan sure. Isnong ipo am tam bakin thanji kriya bakin thanji ki yung handicrafts namati tourist kinawan. Kidal kam kita nri undan sure jeni sawan masihiru. Yung undan banle ye kata no. Kini dikiwe ki lat ki bopun ni. Ang galing idan kam ye pi kung kikna samla. Pet itu ki berim ki le lo ki la sedang ye kakam. Yimde men ailat bakan yap lo kakam ke balak don ke bangila don expert. Kabam ke bang bah Malaysia. Beli ni hap syab betang Chinese na ni hap ye betang uncle chips. Pembun susu kan ye. Di kata amla kan yo answer solution always ni
kuat benda chips buat bengin dia ko. So why not ngali chip baru ka kisnong kini kisnong kini sini. Ko ka ba ang bahang di ka ko na kisnong. Yang jiwa ini wato. Tapi ka bangkrat ko ngali tour na ya kerja ni git ko institution lo ngali. Telong kata ni kemennya ke ini jing yo nong jing ibashi tengkang ngrinyim teriak bangkin kor ya ke bo blame la aye ni. Here mentakan umuan syari jungi wombet. It is so beautiful. Kacu bangin nai ke ini tengah mo kata kamariang. Ngri kanyut. Kacu bentang kanyut baik kilau. Here pun kena samla kemai kata ba proper waste disposal. Kilayok waste ini dan waste management. Kisnong putih. Ada. Kidarak kilayok. Padio mo. Dampun kisnong padio. Okay. Kalau pun ni. Nada pi di pendunia yang kanyut naliang jong pi na yen. We. Kanong mi om ketu kanyut. Di kanu kam tama ka tourism man tourism tang gawe. Ya train lang long ki bapriang sumhay ki grill and kini ki schemes kila bol mahamenta payment kita ke one of our biggest schemes hak asyik kadai ka development jong ka umat ni develop ya ka trail na do dauki shadu amkoi na room scheme actually umam ni continue shadu amkoi kata ka trail jong ni that is going to be of international standards. Kemudian kita bagi review kita machine ticket, kemudian kita guide, kemudian kita shong thai, and plus hadir ni plan bagi pulang ke half marathon. Akan ni bagus. These are all of course kisah por. Kita lalu kan long train sedang. Kita juga mau ima kadai bang hantam senang train bacaran ni layok ke skim, ni layok ke jaga dan untuk dia ni habla terus ni habwa ni manga marwat kisnong ki hapan ma ni dan ni nom yo ai ke jaga ke banginan kamu kembali tua di kata kowe panung ni tiang menteri bat tourism mentali ni dan ki policies ki babesa nama judan kini policies ba long what if you try to come to your share, kashnong to your share, nilai pa your share, nakajimi lang to. No, nothing else except boating. 3 trips in a day and a minimum of 100 boatmen. 9 more tourists at the way by the paper that she's me. Multiplier. So kibriu bawan ni bagi kimtre baluan kai syanin bakim ter kadau kalong bakim ter gradually dan ilajak sekali galanti nangye kilasuk di tourist banya nangye dan sekiu bahag tourism dan tama ya ti traditional nimna baluan ragai na Shillong na Sora na way na jowa ya pi ihablong mo pi man pi ihablong kita ni nong penya dia kesnong jong pi kat nang ya cukuman pi berteni kumnu bangin ne ikam hangnu kalong save tourist sewe ki bun mu ki jaka bakiya ki ni benin jupa banja kalu no yiki safety is always the first thing and ki bun di tourist ki yang kum tu menir dan bayar all asli kali see ini ki dan kam every aspect of their travel and sa ayah penting apa sih dia umum penting ya apa sih dia apa penting ki training bagi kuat bagi nyok benar benar fee. Okay, yang sedang kantang ke epic ke passport size yang fee kita ni dalam, but I think your kita lah yang orang kita punya. So sen yang penting saya ni penyajang fee and yang sepat training fee. Kapor sih nak